Bonsoir, 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 bonsoir. Week-end, tsy miasa antegna bon. Juste une petite live. Mon tsy ela izy ty fa juste atsika hagnano merci Roland Ratsirika. Nagnino? Mankahery koa ny ministra ny fitsarana satria mbola tsy nahita za ministra ny fitsarana nanomboka amin'ny tetezamita ka hatramin'ny androany niady amin'ny kolokolo ary tegna hitako ny zavatra ataonao fa mankahery anao fa tsy mora io mankahery. Ministra ny aménagement efa nitarainy zahay hoe plage rehetra Tamatavy namidiny olona amin'ny domaine sy ny manam-pahefana sasany dia nietsika ianao nampidina an'ireo olona reo tany mankasitraka sy mankatelo. Tompoko lazy tompoko vavy miazakazaka ny tsy fahantrana hitantsika mampanahirana ny fahantrana fa ny zavatra loza mahatonga an'izany dia kolikoly avolenta zay mahatonga an'izany fahantrana zany zay ny voalohany indrindra manankaregny Madagasikara fa mahantra ny vahoaka noho ny kolikoly avolenta. Ary ny kolikoly avolenta, monsieur le ministre de la Défense, amin'ny fomba ahoana moa le colonel Patrick Rakotomamonjy miteny anaranao impiry miaraka amin'ny monsieur Ravatomanga. Inona zany? Ahoana zany kolikoly avolenta zany? Tsy azo ekeny zany filoham-pirenena mihitsy miteny hoe votsoro ny vadiny io. Inona ny dikan'izany? Zay vahoaka sahirana mijaly mahita anareo manao kolikoly avolenta. Non, mila manome fanazavana ianao. Ianao ve madame ministre ny finance raitsy kombakomba mizany Ravatomanga zany satria facture anazy rehefa tonga ao polyclinika vao paye daholy. Fa maninona vao paye? Nareo mikoragna mazo miteny, za volay miteny. Nareo rehefa manafisafy fitondragna affaire nareo zany. Ok. Dia amin'ny fomba ahoana moa ministre ny commerce tsy mandeha ny exportation fatatrao ny olona tsy mahazo agrément ianao koa ve dia lasa manao an'izany koa? Non, asa atao ohatran'izany fa tsy mety. Zay mila fitondragna mazava madio miaro vahoaka fa tsy miaro olom-bitsy. Misy tambazotra hoy amin'ny ministère ny finance zay manao resaka redressement fiscal. Dia misy madama zany ao manankarena amina miliara dia avela amin'izao ny tsy azo tenena dia tsy asoronao. Dikan'izany ve ianao miraitsy kombakomba amin'ilay madama? Mais non, c'est inacceptable. Nareo tsy ho ministre mandrakizay. Firenena sy mivahoaka vonjena fa tsy olom-bitsy, tsy olona ray na olona anankiroa. C'est inacceptable. Monsieur le ministre des Travaux publics, 70 tonnes machine nafarany fitondragna. Fitondragna ty moko midona mirindrina matetika ny investissement ataony. Io zao ino izy ty tsy fautiny ministre ny transport io resaka zavatra manidina ty téléphérique. Tsy afaka ampiasaina satria investissement midona mirindrina tsy ilaina. Monsieur le Premier ministre, misy Jirama water free mba ampiasaio 70 millions de dollars io avy amin'ny Union européenne efa fidigna tato. Fa io 250 millions de dollars tokony mamita rano jiaby Antananarivo. Zany investissement tokony atao fa tsy stade tsy mety mahazo fankatoavin'ny CAF. Investissement nareo midona mirindrina lava tsy mety. Ataovy le tegna izy raha ilain'ny vahoaka zay niany mampijaly vahoaka malagasy tia. Dia monsieur le ministre des transports misaotra amin'ny ezaka ataonao faly zay mahita Emirates sy ny sisa regny fa mba vita ao aéroport ny Tamatavy zala. Taloha nandray Boeing zao nefa rano ngamba ny tuyauteur tsy voaray akao tsony tsy mba piste. Matoky anao zay. Misaotra tompoko lamaka. Roland Ratsirika anisan'olo voalohany nampivolagna za. Voalohany nampivolagna za tamin'ny 2021 izy 2021 izy navita Hôtel de la Poste. Za nagnano panélisme anazy tamin'ny Hôtel de la Poste. Teo nahaizako Roland Ratsirika. Teo amizay zay nikoragna izy kaza mivolagna anareo resaka décentralisation, kaza mivolagna anareo resaka Mamy Ravatomanga ataova pierre bleu volagniny. Azonareo? Zegny za ravoravo hely nahita Roland Ratsirika. Fôtony ray aman-dreninazy
Didier Ratsirika agnisan'olo tia ampandroso Madagasikara fa maro le traître namitika Didier Ratsirika. Voilà, zay za ravoravo hely nahita Roland Ratsirika. J'espère que Sophie Ratsirika hiaraka hiposy izy koa, fotony un de seul volanko aminareo zegny koa, karaha fa maromaro député tato nivolavolagna volanko zegny par rapport amin'ny raha mandalo à Madagascar. Izy nasaky nivolagna cette fois-ci il a parlé de Mamy Ravatomanga, affaire ataony Mamy Ravatomanga. Za fa nivolagna taminareo resaka l'hôpitaly, fa nambelako teto sujet zegny resaka l'hôpitaly. Mamy Ravatomanga migonfle facture amin'ny l'hôpitaly, comme ça azahoany vola bébé zegny. Voilà, zay isoragna Roland Ratsirika. J'espère que voilà izy continue parce qu'il a pas sa langue dans sa poche quand même lui. Zama c'est lui qui m'a appris volanko aminareo zegny rony izy rony kekza lo agnano panélisme ny Roland Ratsirika volanko nataoko panélisme anazy zany ko raha agnaty amin'ny hôtel de la poste zay nahaizako Roland Ratsirika zany any niany nahita izy tamin'ny assemblée nationale. Izy ny resaka tu vois corruption raha zegny volagninay isanandro Roland Ratsirika tu vois intry mampandroso Madagascar corruption. Anao nivolagna niany ravoravo zay mbola tsy ampy zay zegny, mbola tsy ampy zay zegny. Aloha apanongay jiaby anao bora réglage zay nivolako aminao, za tsy pour anao bora réglage par rapport amin'ny fotony tsy naboaka anao tsy niady resaka maire Jean-Luc Javolijara za tsy pour anao fa anao nivolagna tamin'ny assemblée nationale fa tiako igny resaka décentralisation, resaka nagnambara raha marigny délestage à Diego justement fa mitombo les députés commencent iboaka. Voilà, donc il faut multiplier volanko aminareo zay raha jiaby zegny. Voilà, fotony na tsika volanko aminareo zegny tsisy raha tadiavintsika izy koa tsy état fédéral io, izy koa fa tsy état. Zany any exemple za nasasainy za tsy volagna borizany, za nasasain'olo baka état central to fa izy ndraiky napetrako amin'ny place. Za mahay fo, voilà, za mahay zay volanko, za tsy midriky ady io ataondreo io fotony za fa mahay io, eko faiblesse atsika zio koa andeha malrô atsika volandreo fa zavanareo ino côtier ino magnano karaha zay, za tsy midriky amin'igny tu vois, fa raha tadiavinay sa vita azo vedivandreo zao tsika ao volanko zegny maromaro tia nimba fa tsy magnino tu vois, tsy magnino ndraiky aloha tsika mandeha fo atsika. Voilà, maromaro magnano zo fa io tsisy problème amintsika. Voilà, ino raha nivolagny ministre réseaux sociaux ty tokony magnambara raha marigny or que azo mavandy zava totokely tu vois, zava totokely mila mivolagna raha marigny. Anareo koa mavandy depuis que anareo pouvoir azo mavandy depuis qu'ils sont au pouvoir, anareo mavandy depuis que anareo pouvoir. Oui mon frère Francisco, io fa kiniagna io fa kiniagna zay fa naregny zay magnano vidéo tatoato zegny edy nalefa ny vidéo resaka Facebook volainy anareo tokony magnambara raha marigny. Zay magnambara raha marigny zay tsara tiandreo zay magnambara raha marigny tapitapandreo io tsisy problème. De toute façon mandeha fo vidéo io, mandeha fo même aroe telo olo mizaha tsy magnino volanko zegny. Voilà, fa raha ny volanko fo voilà, fa maromaro député zao commence magnambara raha marigny député. Iangaviako anareo artiste maromaro, iry Wawae, iry Francisco, iry maromaro anareo artiste ao volanko, tsy volanko io jiaby eto fa atsika mbola tokony hipoussentsika koa état fédéral ty, tokony hipoussentsika ary io même boka Antananarivo artiste boka Antananarivo mikaiky za mivolagna fa zay tiagnano agnaposy état fédéral ty fa état fédéral ty ampandroso tanàna. Ene état fédéral olo jiaby tia zo fa zay volanko atsika manko ty financement ty fo manka amintsika fa io atsika tsy mijery
atsika tsy mijery. Donc merci amindreo Roland Ratsirika, merci am Gaskara, zavanareo Roland Ratsirika, Gaskara. Ampidiritsika ao fo bora réglage, sy tena ampidiritsika ao iry afakanjo Christian, tu vois, fa commence manonga fo atsika boka, commence manonga fo, anareo amizay mila mikoragna anareo. Karakory hevitry. Ny andro Roland Ratsirika volaniko aminareo, zany koragna tamin'ny Roland Ratsirika volaniko aminareo tamin'ny 2021 izy zay, tamin'ny 2021, tamin'ny Hôtel de la Poste izy navy ta Diego tao. Tsy mila volagna décentralisation, tsy mila volagna agnarana ny Mamravatomanga. Niany izy na saky ny volagna Mamravatomanga, zaravoravo hely. J'espère qu'il va me rappeler Roland Ratsirika, andepodiko aminazy volagna nataony iny. Fotiny olo io olo tsy manjary. Izy koa Mamravatomanga io olo tsy manjary. Eko izy mizahatsika, mitandregna atsika, magnirika olo mizahatsika, raha jiaby zegny etsika. Nagnirika olo izy iny kaiky za. Fa za volaniko aminareo zegny, sarotro aminaka zala amidika Madagasikara. Sérieusement sarotro aminaka ary tsy possible aminaka. Tegna tsy possible. Zay volaniko, vidéo tsika ty tsy ataotsika ela fa juste parce que za naregny Roland Ratsirika ny volagna, no moaly bora réglage ny volagna, Gaskara ny volagna, fa bora réglage za volagna aminao, bora réglage mbola tsy vita igny, anao teo niaraka niasa tamin'ny maire Jean-Luc Diavoly-Diara, Diego tsy androso, izy koa Jean-Luc Diavoly-Diara tsy eo bora. Alenao, téléphone-nao, cahier-nao ministre de la justice, amfady aminareo fa Madagasikara ty tsy androso tant que Jean-Luc Diavoly-Diara tsy eo. Zegny raha tokony nataonao bora réglage. Fa tsara na nataonao tamin'ny Assemblée nationale, izy koa za boka volaniko aminareo zegny, izy koa tsara fo, izy koa marigny fo, fa mbola misy raha manky bora réglage. Mbola misy raha manky, anao fa nasaky, continuer. Io tsy avoatanany Tina Edmond Diego Serez io. Or que namako Tina Edmond volaniko aminareo zegny, namako, fa raha tokony nataonao zio bora réglage en tant que député, anao solombavam-bahoaka, anao zio tokony mikeky Roantananarivo agny, anao mivolagna amizay ampodiana olo ny safidiny vahoaka a Diego Serez, fa marary Diego Serez, hitanao marary izy bora réglage, délestage, ranotsisy, Roland Ratsirika ny vola amboara l'aéroport ny Tamatavy hitondra avion international. Anao tokony volagna aéroport Anjakaka amboara. Raha jiaby zay volaniko, fa tsara raha nataonao fa mbola tsendiky au fond. Zay mila Jean-Luc Diavoly-Diara ampodinao au bora réglage. Anao tsara beky nazo Jean-Luc Diavoly-Diara, karakory façon Jean-Luc Diavoly-Diara, tokony tionao ny volagna bon. Misy problème aminay agny depuis que Jean-Luc Diavoly-Diara tsy mitondra Diego Serez, marary Diego, fa tsy marary ny délestage fo Diego, marary fotony olo ny safidindreo tsy eo. Zegny tokony nataonao bora réglage. Ary tsy mbola tara zegny, anao zio mavita mikeky, ni contre ni Roland Ratsirika ministère de la défense, ni contre ni ministère de la finance, resaka corruption. Hitanareo fa tsy mazava, tsy ara-dalagna raha mandalo ao a Madagasikara. Tokony profitenao zio bora réglage, olo-tsika ny Jean-Luc Diavoly-Diara io, anao tokony mikeky rozy io. Ampodiananareo meranay, zavanareo zay maiziky, olo koa mandefa sara aminay aty zava place Joffre tsisy raha ilaigna place Joffre izy koa fa haligny. Tanana Diego zegny nadio teo nazony Jean-Luc Diavoly-Diara. Zay bora réglage, zafady misy olo mahay téléphone-naka ary anao mavita koa mi contacter za, zay fa raha volaniko aminao. Fa tsara na nataonao mbola tsy tsara hely fo, fa fotony re aman-drenitsika mbola iagnindrozy eo ao a Diego Serez. Zay volaniko, alenao téléphone-nao, premier ministre boka fa ni hoaniny Roland Ratsirika,
noanoaniny Gaskara, ndraiky premier ministre ambadiky izo, or que izy boka Diego, soi-disant izy boka Diego, zay firahiko aminao bora reglage, anao solombavibahoaka ka ia olo mety kahiagna ambilanareo maire Jean-Luc Javoljara agnano asanazy. Depuis que izy tio marary Diego, misy raha manka Diego, misy remandreny manka Diego Suarez. Zay fo raha ilaiko anao zio bora reglage, zay fo raha ilaiko anao. Zay volagno izy koa fa marigny aminaka za teo mivolagna aminao ba bora reglage tsy regny bora reglage anao reniko za direct mivolagna aminao tsara raha nataony bora reglage fa mbola manky aminay igny, mbola misy raha manky fôtony remandreninay mbola tsy eo, mbola tsy mitondra izy, or que izy safidy mivahoaka ampodiana izy ka entanarivo fôtony ireo ao mi contrôle raha jiaby ireo tribunal ao Antananarivo mi contrôle raha jiaby. Misy olo tia agnaboaka, za koa fa nazo appel, misy olo tia agnaboaka fa ity premier ministre miaraka mamy Ravatomanga tsy tia i blanchi monsieur le maire io, or que monsieur le maire fa ny olo jiafa nagnazava jusqu'à directeur miposiposy association miposiposy ivola izy tsisy raha idirany monsieur le maire agnatiny affaire raha zay borne fontaine zay. Tokony anao zay bora reglage, anao amizay nagnano propagande nivolagna resaka monsieur le maire misy problème amin'ny justice izy volagninao. Anao fa justice à Madagascar tsy ara-dalàgna bora reglage. Donc raha tadiaviko aminao zio ka anao solombavivahoaka, anao ny fidiny vahoaka, zay ty agnisan'ny niposanao bora reglage tamin'ny élection député, zay agnisan'ny niposanao. Donc ny an'ity zay mangataka aminao koa aleva téléphonenao ka ia olo agnampody Jean-Luc Javoljara fa marary zay Diego, tegna marary zay Diego, maro olo contre anao zio jusqu'à volagna zay tsy tia lala fa bora reglage. Bon, l'erreur est humaine, voilà, ampodiana bora reglage ka ianao olo volagninao premier ministre, volagninao mamy Ravatomanga, volagninao anao député, tout simplement anao mikaiky ro ampodianareo Jean-Luc Javoljara, ampodianareo ameza tsy ampody apitsa am plasy mavaigny izy tompiny plasy maire ny Diego Suarez, avô safidiny vahoaka plus de 60%. Morane zegny fitondragna fa mangozozo, tsisy olo pare amy fitondragna ty. Atsika tsy indépendant, Madagascar mbola tsy indépendant. Madagascar, il faut qu'il attend les ordres d'Antananarivo pour que les gens puissent respirer. Bientôt vlan comme narosé anambad mila mangataka permission Antananarivo, iter mila angataka permission Antananarivo, misasany io fa mitomagny agnamboatra passeport karakory gasy anao fa tsy gaza gasy raha voa de le marin exemple izy nivolagna resaka possible isa voanareo amarin anareo tsy mitondragna agnarana gasy soi-disant arabe comorien raha jiaby zay soit karany pourtant nareo misy nationalité malagasy amarin nareo tsy mahazo te passeport eky fotony agnarana anareo tsy miresaka Randji ou Andria ou des trucs comme ça. Donc arrêtez avec ça. Vileza mampiady gasy, vileza atsika ampiadivin'olo atsika magneky fo. Donc bora reglage anao zio hoanohaniko fo atoato tant que anao tsy mivolagna resaka histoire monsieur le maire Jean-Luc Javoljara ampody io. Zay zio tsy mahay ho lafa izy koa tsy anao ararotinay raha nivolagninao tamin'ny l'Assemblée nationale, anao fo hoanohaninay zio nefa anao avita zo, anao fo issu de secournay zio ampodinao monsieur le maire Jean-Luc Javoljara, tout simplement. Voilà, anao nasaky mivolagna bon ok
Raha rô laratsirika, atoato rô laratsirika ho anao anefo, gasikara tsy maintsy ho anao anefo, afaka ny kristian tsy maintsy ho anao anefo, sy teny tsy maintsy ho anay nefo, fotiny izy koa fa olo magnano aminay, bon, zay pousse izy fo, c'est pas parce que zay mipousse izy, zay mivolagna aminazy fa tsy fitiavanay izy, au contraire, zay nahita olo ke, agnaposy zay ke, allô, zay magnararotsy tout simplement. Zay agnararotsy anao zay bora réglage, ampidianinao, monsieur le maire Jean-Luc Javolijara. Anao en tant que député, anao mavita. Zay tsy mikonta amy Jocelyne eky, Jocelyne izy tsy mijery. Zay tsy andeha zahata sy anao, zay ro tsy mijery. Anao fou. Ampidianinao Jean-Luc Javolijara. Voilà. Tout simplement, zay volaniko tsy ataoko la vidéo. J'espère que Bora Réglage a attendu ça. Voilà, et je sais que il va me contacter, on va discuter, voilà. Tu vois. Et Tina Edmond. PDS et à Diego Serres, Tina Edmond. Il a pas le bras pour Tina Edmond, tu m'attends Diego Serres. Jamais de la vie. Faïtachika Zione, Faïtachika. Depuis qu'ils ont, Tisra Manjaro au Madagascar. C'est blanc Bora Réglage. C'est à toi l'honneur de libérer Diego Serres. C'est faux. Voilà. Bon week-end à tous. Merci. Et écoute, tapatap, kayo, fa ennemi public numéro 1, Jobka. Voilà, tu m'as